layiɗo vidéo ɗo en fait o profil ɗo ɓe waɗi joni ɓe développude ka Fouta ka élevage nayi hara koye nder wano sifakol koko maha ɗo ni ko en fait mais andi yimɓe ɓe ngala famude ɗum ko jamfani en fait ko jamfa nayi sokaɗi e nayi wonɗi libre harno haylo ñama ko woni naturel ñama guenal hara ko libre ina même qualité aha ko ɗum ɓe haɓɓiti noon ɓe cuunayi fulɓe ɓen yo fulɓe ɓe wattu sokude nayi mum ɗi wano koko ɓen daga production intensif Europe andi wano Europe ɗo ñameteji pauvre on tampuɓe ɓen o tew mo ñamete Europe ɗo tew hara ko fi tampuɓe ɓen ko on tew tata koye ɗi sifa ɗi nayi soka ɗum guerto soka ɗum baali soka ɗum hara yiyata yaasi muk hara no soka tun ino ñammine ɗon ƴuufa ɗon ko ɗon ɗi produit ji ñameteji bonɗi Europe ɗo ko sifa ɗum yaltata ɗum noon Europe ɗo ko fi tampuɓe ɓen en fait maɓɓe tigiri ko ɓe ñamata kon ko piiji wonɗi qualité voilà te hay kamɓe ga hiɓe andi ɗum o yi wano ɗo Égypte nayi ko libre ɗiɗe pays ji hina pays ji sama kala en fira kala guereji no wano Égypte oy Thaïlande hina pays ji sama kala kono ɓe accita nayi libre yewtoruji ɗin hina sifaka men de enen ɗe wullitoɗo hay lawo e mara ko pays ji ɗe annan fof yahata waɗa tourisme mum kono o yi ɓe marani o hikma ɗon ɓe accita nayi ɗi libre Inde ko l'un des 5 premières puissances mondiales Inde économiquement en termes de population ko leydi ɓurɗi tidde annan fan ɗo quasiment par ce que newaɗaɗa ɓe feƴƴitika e Chine janɗude au nombre de population kono Inde hino hoore laawi en plein centre ville layno circula o yi o idée mo ɓe naandi Afrique genre nayi no wata wonde saare paradis patata ɓe haɓɓiti ɓe sakite ɗum Afrique ɗum ko jamfanum ko fenade woodi pays ji très développé kanna ɗo hara nayi ɗin dammi ɗin ɗum fof no mari no circula ni dans la ville en fait ɗum hay fus bonnata e nder vie saare te hino wondi e mana wonande ha yimɓe ɓen en fait yo kulle ɗe wonu libre et puis ko minni kon qualité ɗi sifa ɗi nayi on hina même qualité e ɗi nayi soka ɗum o nayi soka ɗum ko fi yimɓe tampuɓe ɓen nayi ɗi yiyata kene nayi letteteɗi par ce que ko lette no sa ƴetti ɗo neɗɗo a ƴetti a sokimo waɗimo e prison ɗum koye lette hay gertogal hanaka sokede mummunte hanaka sokede hay ñaariro hanaka sokede hay barriére ɗum ko hakke kullum kum yiwgol yaasi circula waɗa vie mum kullum kum vie façon no wurirta kullum kum no hani wurirta no wurira noon kono o mentalde moɓe falanade quand même innugol no joni koye développe genre ferme agricole ji machin ɓe ƴetta guerto ɓe waɗa ɗum e nder prise o harno soka ko ñammide tun ƴuufa yeeye ɗin tew ko produit tata ko moƴƴa ñabbeleji bus Europe ɗo ko sifa ɗin produit ko ɗum ɓeyta agro l'alimentation intensive c'est-à-dire que la production l'élevage intensif ko ɗum ɓeyta l'élevage intensif kulle no neteɗe ɗum fof moƴƴa sa ñaami moƴƴanama et puis kadi ko lette wonande kulle ɗen kono wiɗo France ɓe mari koko ɓeyta transhumance Afrique ɗo ɓe waɗa en guerre ji fi wo joni fulɓe ɓen ko ɓe jooɗo mi yiyay ɗum hay fulɓe gono naati e ɗum non fulɓe men no ɗo accitude e waɗugol ndurugol waɗugol gaynako yagal e illa hino hay ga kamɓe ɓe waɗi loi ji Europe ɗo no woɓe mari mi anda ko combien de pays ko plus de 7 pays ka ɗum woni officiellement reconnu te ɓe programme ay kaɓe rewrata ton fop ɓe o yiwan ɗo ni ko hoore taraw ni ɓe bloqui laawi ɗin ɗum ɗo ko Autriche ɓe bloqua e laawi ɗin ɓe rewra e nayyi maɓɓe ɗin ɓe protège haray laamu ngu no protège ɓe no reconnaissy ɓe kadi en fait ɓe circula entre pays ji ɗin ɓe yuray e France ɓe rewra ɓe yaha Espagne ɓe yaha Portugal ainsi de suite kono enen quand même ɓe naadi ɗum e hakkille jama on ke ko bloqué non wata wonde hande kadi anna on évolue hande guerta kumma ko a suku kum baaluma ko a suku kum nakkuma ko a suku kum voilà on mentalde ɗon noon ko jamfa kamɓe portoɓe tigiri ɓe jokki ɗum ha hande on ɗo hay réussi ɓe mari transhumance reconnu on faami ko activité ji andaɗi annon no won non seulement no moƴƴani kulle ɗen voilà et puis kadi no moƴƴani hay en fait koko moƴƴi en fait oui hino enen Afrique ɗum ɗo ɓenne no harmi joni koyo Benin hiɓe etade ɓe fiyo fulɓe ɓen ton waɗu joni genre entrepôt ji parka waɗade élevage intensif Mali ɗo pareil Burkina pareil Guinée enen kadi joni ko ɗum ɓe faala e nadande ka hakkille men innugol joni no ko yewa ɗum
développement ferme agricole ferme d'élevage ɗum moƴƴa hino ɗum ɗo ko France transhumance andi ga ɓena transhumance enen ɓena nomadisme ko pareil alors que ko goto ɗum watte no États-Unis o yikana inga ladde États-Unis koko ɓenta kobo États-Unis ko ɗum woni golle mum en fait enama koboy ko gayna ko firi enen hino Afrique ga enen ga ɓe wara en ɓe innano ko ɓe accen ɗum ɗo darne o yi ɗum ɗo ko Autriche o yi ɓe pi ɓe waɗa fedji sifa ko watten ko net si yawɓe ndurgol ɓe gayna ko yawɓe ndurgol ɓe si nde ɓe arta waɗa lanjo ɓe akeye ɓe weltane ko pareil enen kadi ko watten kon ko woni ko enen quand même ɓe yeddi ɗum ɓe haɓɓitiɓe ha ɓay o Europe hino nayi ɗin Europe ɗum ɗo ko telle mi anda ko Suisse ko honto kono ko ɗiɗo woni alimentation selluɗo on kamɓe ɓe andi ɗum annasara no andi ɗum kono ɓe cuunde kamɓe ɗi ɓaleɓe quand même ɓaytina kamɓe na culture maɓɓe en fait ko empoisonne gol en qualité ñamete moƴƴata et puis kadi ko lette noon kala leydi kala kullo e letta pandi ko kata e kasara nadata o yi ɗum ɗo ko France o yi ko feeto ngon par ce que nayi ɗi no arde taƴita toon eɓe waɗɗi ay drapeau ɓe welti ɗum ɗo ko Thaïlande leydi bonndi ɓural Thaïlande kono hay toon nayi no respecta i circula librement nayi leyɗe ganduɗa hoorema criminalité affaire bandiyagal ala kattude kono hay toon nakkuma accite kon circula librement voilà enen no wano Guinée ɗume ɓe hande ɓe haɓɓitiminade hakkille yimɓe ɓe no joni bandiyagal ɗuuɗi joni ko a marna e maɗi ɗi pays ji no ɓuuren tiɗde no ɓuuren doole a wayte naatu o mentalité sukugol kulle ɗe voilà ɗum moƴƴana en fewu moƴƴana en dans tous les niveaux et puis kadi ko lettugol kulle ni voilà joni na par ce que ɗum ɗo ko wano Occident ɗo ɓe waɗay ɗum ko ɗin tewuji ɓe moƴƴinde e ɗum ɓe naɓata wano Afrique ɓe yeytata pauvre ɓen ɓe waɗa sadakaji koko ɓenta donc humanitaire ɗum fof ko sifa ɗi nayi soka ɗum guerto soka ɗum ɓe waɗa kadi alimentation fi tampuɓe ɓen sa yeehi supermarché ji koye guerto koye o tew koko yiyata harano waɗi moins cher ko sifa ɗi nayi ko soka harano huma tun hara wona libre circulata librement mara welo harano letti no letta no soka tun ɗum no moƴƴa non seulement ko lettugol kulle mais kadi itta ha yurmede e nder ɓerɗe ñamoɓe sifa ɗi tewuji on c'est à dire que ande kadi qualité tew hina fidema tum himo ɗaati himo lewñi non kono kullum ko wonɗa ñamude kum si tawi ko kosan kullum ka kosanɗa yalti ɗon si tawi kuno letti haray ɗe lette battane ɗe lette noon e nder kosan ɗan tew ko ɗum andi waɗonen hay hirsugol nayi hirsugol wano guertogal e machin ɓe nayi nayo guertogal ngal ligu laɓiki par ce que hina ya enƴin kullum ko hina ya lettukum sey ko baali ɓe jonna gi ñaama ɓe aɗana gi haako ha gi welto gi wona l'aise si tawi noon gi hirse on faami par ce que qualité tew maggi on sans ay si tawi hingi letti ma hingi ƴenƴi ma ɗum hingi ɓitti on faami donc o façon no wuuri tan andi ɗum noon sa ñaami noon kullum ƴenƴinakum ɓittinakum an tigri a yiyey ka ɓanndu ma nawnaje no yaltita ayi Europe ɗo ala ko nawni ha witi Europe wonɓe Europe ɓen no andi fayda a yiyata porto surtout ko porto tampu ɗum kala ka tawɗaɓe a taway hiɓe mari ko waywa ɗuma waywa pharmacie um o faami hara mari ko waywa pharmacie um ka nder cuuɗi maɓɓe par ce que ɓe fof ko hina ñiiƴe kelɗi hina reedu hina fus haray toujours ɓe jolkodi e nawnareji e tempéreji e ñabbeliji enen kan noon so watti développude sifa ɗin agriculture ji sifa ɗin élevage ji ko ɗon yultoyten voilà donc ɗum hina moƴƴana en ɗum ko janfani ɗum hina ɗum wona développement fewu ɗum wona développement hande wona développement janggo voilà te naatu e ɗum